malo le ngā lua tala falava o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Ua toi oso mawalunga fo ida whai o tangata a fia le COVID se fuluiva te toru le stete ni sa walese, le ua o atu le se fulu ono afe lua se lau valu se fulu valu, pe ona wha maonia mai di poti, mai le soifua malo noina, o ila atou ia wa a fia le lua sfulu fai tu la taruai. To fais tangata wa mau soifua ono o le wha mai, ma afu atu ia i wasidia ma le tolu afe le ese senga, o le au whaina ia i o tangata a fia le asona nafi, ma le so. E iwa se lau iwa sfutasi tangata ro tau fia i whare mai New South Wales ua wha maonia le a fia le COVID. Wata ua fo i le New South Wales Health, pe a mare lima sfuluono te si mare toru pasene o tangata, ua mai ona whaia umatui pui e tolu o le wha mai. Olo ni patia fo e tal turuina o le toi si iti o le numero o tangata a fia, e maafua mai na wato e te tala i inga o sa iei le stete ma wateri na toi feso o tai tangata ina wanga i ngā ruenga o haonga ma le soifuanga e peo na sa iei momua. O whaeloa se saunoanga le minister o soifua ma laloina Brad Hazard, e manato le a whaaluaina le a whae o tangata a fia i le isi wha i le ono vaiaso o mua atu. O le subvariant o whaingo o le COVID-19 BA2, o se isi vaenga o le Omicron, ia mai fōringa e pito vave fo ilona pepesi, ma ono iei fo ini o na aunga e o ngā atu. E toa tasi tangata o whaamania mau maliu ma isi oro o manunu e se whaalamilame, na se sawa na ise awhitele i se whale o se ainga i Queenslandi i le vave awa na leila. O li poti le ala ata fitu o ta waiolo msalomia, susunu e se tangata le whale i Logan i le itu i saute o Brisbane. Whamai e taunu watu le tine mu ua pa ule tawa nungo le whale, a ina mau ai le tino mariwa se tamaita i tolu sutasi tusanga, whamai e iloa e tangata sa iei le whale, a ele no fuaisi e tamaita i le whale. O se adi e tolu sa fulu tausanga wali putia wa awinatu le whale mai Royal Brisbane, e iwa sfulu pasene lo na tino wa afia umai le afi. O le isi tamaita e tolu su tausanga ma tamaite to tolu na mawatu iei le whale, whamai li poti o tamaite a matamai le lua, tolu ma le lima tausanga le mātutua. E le iai ni manuanga i tamaiti ana ave na pea mo siaki le wharamai, a wafai mai leo mai Queenslandi, ma salomia le whaale lavele nei, ma alo wha ngā solo nei ala tau suenga. O le whae tū leo Logan, e whai fo isi toa tele o tangata Samoa e au mawai. Ua telefina ngalo whaadia e leo fia i le whai ngā malo le whetarale, o na o lana tari atu i wala au moni fisosoani nei community, sa matua i lunga na fia i lo longa, ma lo a fia pe le te minei le ngata i o lato mauta malawa, ai whapena fo i mea tō tino o whaane ngaina. E mā telefina ngalo le fia le mata upe whaatatau i fisosoani wha o popo o tupe o tuina mo i lato ua a fia i lo longa, ai mai se lawe le tu i mātua le stete ni sa walese. Upulenga whaalo toi whale au fia i Ballina, Byron, ma Tweedshire, e le o au fia i lai la tau i e fisosoani o pei meni whao popo o foina le malo. Whai mai la tau i au o le te eno le awanua mo la tau e mawai e fisosoani whao popo tau tupe, i se teimi o loo matua i mana o miai, o se matua tūlanga whaanoa noa lea, mō tangata umolo o au fia, ai mai se lavo le toa tere wa leini whale, una ua whaalea ngai na uma e tā whenga. O le mai o le asia singa le Parliament Scott Morrison i nisi o no whanga na fia i le asonarafi e peo lismo i le tu i mātua New South Wales sa fola mai e lore si tio le tupe ma whaionanga wa aitanga ta fia whaopopua isi vai aso e lua e mawai le peimeni e awheta la mo le tangata matua le adult ma le tai whase lau mo tamaiti. Whai mai isi he le tai ngā whatia ia tupe tutongi ai le toi whausia o whale ma mea o whaaleanga ina mai nei whaalawe whale natura. Wa poina nei leo ni se to lua lo tua ia le whaalawlawe na umai le soifua o Majid Hamsi. E whaafale na uswa ia leo pe ona whaeloa le APC, ma lo ta ua ono mōria i la ua ia le whasio tangata. O Hamsi sa whanaina i whafuane lo na whale i Condell Park, i la se fulu iwa o ke topa lua whelua se fulu, o lo whitawa ina lai leo le mafuanga leo le bevesi, o lo whaia pe le vao a inga e lua i sini, o le Hamsi ma Alameddine. O le pitonu o Panainia ma East Hills, le ana po ina maiaili e to olua i le tau na leila, ma au inatu le ofisa o leo i Bankstown mo suenga. O le isi li e ngoi a Mr. Blonde, le ana maua i mepo e ata le CCTV lo na anga i ese mai ma le nofanga na tupu ai le whaalavelave i le teimi whaato a mai ai o na tupu. O lo o whaawa o peo na whaima li ipotia la u whaasara lau ve singa i le vao nei a inga e lua i sini, ma ua to o fitu ali i ua maari liwai mai ia vevesi.
Tala mulimula se taimi le masina le nei o mate lo fuafua tau nuu ai Samoa le uta o wila e se lau se fulu ua fua ia e le whaapaptonga le Sir Optimist International e fesoso nia i tei neiti Samoa i le anga ia ia onga ia mafesoso ani fo i le whaarelei o le soifuanga mo e o le amaua ia whaamunianga. O ripatia le APC wa whaelo ai o le Sir Optimist Group lea e whaamautu i Griffiths i New South Wales nei, ma se vaenga leo le whaamanatuina o le latu se lau tausanga o le whaalapaptonga e aunga tonu la latu fisosoani i le tūpata mai tai. Whaeloi le lipoti se saunoanga me le sui o le whaalapaptonga leilo na ofisa i Samoa, le niu a saua whaasino o le presidente fo i leo le whaalapaptonga i Samoa, na ia tā ua i o nisio nei wila o le a fo ina atu i tei nei te olo i no fuanga mautua, ia mawai se fisosoani le anga i ane i no fuanga i whaatari ai pasi, po le a onga foi, ia po le anga i le whaluloa. Wha moe le ai foi nisi fuanga whaopopo e whai ai wila ia i se tūlanga whapaanga manisi o whatari malo i Samoa a wale mawai o se fisosoani tautupe e ono mawhai ono wha mama vengai i piri a onga mo nei whanau teine. Tala nala pedi o Samoa mo le nei au auli.